See. Yeah. Smarter SA. Yeah. 2022. Yeah. That is a sad story. Yeah. Sad. Mamela man. Na uthi sabona ngumntana umthanda, you know. Thina ukuthi uqala amaphupha uqala phakathi. So, mamela isi story. Yeah, I relate, mamela. Kunzima nokuziqinisa ugel wanqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuziqinisa ugel wanqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuziqinisa ugel wanqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuziqinisa ugel wanqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuziqinisa ugel wanqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuqinisa ugel waqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuqinisa ugel waqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuqinisa ugel waqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Umntana bendimthanda bendizimisela ukumthatha, banemali bamthatha lavele lanquma inqatha. Inhlutha busy nayo icaba liginsa lasemthatha. Inhliziyo iqunekile umphefumulo udandathekile. Sathi ukuyamkela ubalo umntana ushiyile. Cause best friend lokho sipholile sonwabile. Wase wangenwa ngumtsholi wacima umlilo endothile. Ikamva labamfilile ndasibona ndihlinika yayingathimba nje liphika. Laphelelwa ngamandla laphelelwa nalithemba. Thando ndaqalekisa kozile weye yayinditya ebusuku okunzima nolala inyembezi zimane zichiphisa. Bomi buyaqhubeka ndimane nsitsho xa ndiziqinisa. Bomi buyaqhubeka ndimane nsitsho xa ndiziqinisa. Yeah. Kunzima nokuqinisa ugel wanqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuqinisa ugel wanqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuqinisa ugel wanqhubekisa inhliziyo washwabanisa ekasi ndaba inhlekisa. Kunzima nokuqinisa ugel wanqhubekisa ekasi ndaba inhlekisa. Lo mntana wanqhubekisa, lo mntana bendimthanda ndimenzela everything. Ndimbiza ngu-future wife ndimnika ne-allowance, but namhlanje akasandazi and ndifila njenge-stupid. Lo mntana wangibetray ubomi bam wabudestroya xa kunamhlanje ndiyasola cause ugel bendimrola ndimncamela yonke into man. This is painful. Lo mntana kanantloni and ungrateful. Cause bendimthanda ayudlala, now I feel like a fool. Cause ugel bendimthanda naye sithi uyandithanda all along. Ngibenganthandi xa ugel ebembhanqa amajiti ebendringela. Bengafuni uwamamela mazi wabo ndiyawacinga everyday ayandringela. But I know kuzolunga ubomi buyaqhubekeka. Yeah, ubomi buyaqhubekeka, but I know kuzolunga ubomi buyaqhubekeka. Yeah, nami ndizonyamezela. Yeah, Smarter SA, the producer Negos Imam, you know what I'm saying? That's Tanzania represents. Yeah. 2022. Yeah, Nikizzy the boss lady, salute.